Hello friends, welcome back to my channel. Pinili thos tame ang tumhan si video gaming nang wan pia bangke short video ko son se ka upload ponji mala sapu thak ti than ponang la pen lang ponang. So la se short video ka upload apu thak nang tumhan pek lang mon po la pen video bang cheng sia phrang tum si tame ni channel ho subscribe ke lang plu subscribe mek thala pen like comment share sa tame picture. So la se a video bang le ing cheng ponona. Sort of utak so la si nangli sitame sort a video ko son si ka upload pon ma la pen nangli sitame category ko pisi ki pon ma la pen a video sitame ko son ma funny ma entertainment ma mate football sport asi ahin ma mate news ahin emails ahin ma ta so utak sitame nang piklang mon po la pen nangli sitame ala description na title description na ki tok pon mate title long ki tok pon la pen ek ki pon la ha utak sitame nang piklang mon po la pen nangli tum sitame la pusai dana thek monong po la sinang litum hanong piklang mon po screen record a videos dame so la si a video bang nang langon mamon kitchen pen ki Okay. so la sin non bang ke YouTube along damra click no YouTube along click ra la plus icon nong bearing na nang litum sistem short video live foot thek long ji so la sin nang litum sistem short upload je prota la video long si binang po so video long binang bc nang litum video select kuri nang po select kuri noi daking ke next long bear non next long bear pen hala add sound maten nang litum music bipon jine bipon pen ning hak prote bipon ning hang prote bipon non so la sini di setame music ki bipon background music ki bipon peklamon po all sini nilinon type on po education education music so select ik po isi okay so la hala sound se tame voice se tame ola bearing non your audio mate educational background music si tame dak pb ponon music bang tapi next lang bear non next long click ikra nang letum si tame thek pong nong po add your caption your short mate nang letum dak tok ponang po title si tame tok ponon ang litum nang ninghang link lo kitok pon bangke ang litum kopi fantong kopi sort abang nang litum funny ne net mate entertainment mate education system animals lahai puthak sita menang titok pon melo litok pon po education is now very high la pen nang litum sa mela dak hashtag bipon nang po la bangke short pu bange ki bipon nang po la pen nang litum sita me pets hashtag school jo la put pida pon nang po la pen location sita me bipon nang ninghang pade bipon me la pen altered content la bangke no bipon nang po sort along bangke la pen nang litum sa me thumbnail ta bipon nang po thumbnail sita me kolotong nang litum kimene ola bipon nang po dagdet nang litum sita me bear pon nang po la bangke la pen upload short pulong bear non upload along si upload bom non upload malam support ng abang ke non upload tang det pen afi sitam yang litum sitam dam non labang ke YT studio long damran tum sitam koloso video tang litum upload pone aso video long click ikra nang litum sitam laput heklok pon long pala pencil icon nong kami bear iknon ponong po pencil icon edit kori pusitame uploaded api edit ka kuriji pusitame mate public kuri pe api edit ka kuriji pusitame dak lang ponon pencil icon along to ponon la pen add description people that pen copy kori ponon select all long damra copy so labang ke add description along paste kori non la pen nang tum dak tag kori pon di plote ko kori pon thumelo hashtag la pen nang litum submit description ala title long son pe posita me melo la bangke
lapen shorts abang ke 1.1 billion views video lapen understand long si bipon nang po abang ke tech music category bang enang litum stame entertainment si bipon nang po entertainment nang litum kopia content dong kisut ne aso content na puthang nang tum category bang ke bipon nang po funny stame dolo comedy stame dolo dak stame lapen tech kori bang ke nang litum description nang kopitong kitok pone lason thot dak stame tok ponon tag kopitong ka kori pone description along hashtag kopitong ki pone lason thot bi ponon tok ponon shorts pets trending short feed YouTube short lapen nang litum pon thunon pilal da bang ke viral shorts lapen bipon thunon YT short let's save kori non so mo apor ko anapor dan tum so a video bang public ka kori jini so apor hut biponon so la nang litum sita me la so video ki lang me send polo te nang litum sita me subscribe da me tha lapen share da me tha lapen nang litum sita me bell icon on click itha me send me sana video ki